Čaute kamaráti, s vami je vždy naladený Marek. Dneska si ideme z podle dobej Granny, úplne nová séria, takže budú vychádzať tak, no. Dneska si ideme zahrať Granny, ale kto nevidie celú sériu, som veľakrát natáčal, to poďte sa nepozrieť, takže sa pozrieť. Toto asi mi nebude fungovať, lebo tam nie som pripojený, takže teraz je jedna dohoda vec. Skúsme si zahrať Christmas, že má len čapňovný. Ja ona. Iba čakáme. Mama iba Santa Claus čapnuté všetko. Rozbalíme ho. Má z vodu čapnú nejaký Santa Claus, takže poď. Nic sa nedeje. Dobre kamaráti, však to nefunguje, to archív. Chcete to skúsiť a to tam máte pripojiť, ale vodu, že ne. Takže ideme si zahrať Granny, takže no konečne nová hra vyšla. Víš, kolik poldů se ročně zabije? Jeden teď. A nejsou všichni podmáznutí, ani jim nechápou, jak se říká. Víš, proč se zabijí? Ale netreba tati. Mají toho. Mají plný zuby. Ja som ako zajac. Tu chcete toto hodí, aha. Oni to fixli, takže ani toto nebude sa vedieť oni. Ne. Rýchlo, stavaj. Ne. Ne, pomaly. Takže škoda to riskujem, takže. What? What the ne. Oni aj toto fixli, ne. Poď. Som aj toto nefixli. Ja si dobre nepamätám. Poď. Čo to si im? Neviem, či sa mi dneska podá utiec, nebo nie. Jo, budu. Otvorme toto. Som dobrý. Našťastie ja som gej. Ideme. Neviem, či sa mi z vodu podarí utiecť. Vodu aj viete vchádzať, takže je noc z vodu. Mám.
Dostaneš je až do úvodu. Kde? Přestaň to broutit. Jaký horor ide. Takže Proč jste mě neposlechli, kapitánce? Ušetřil byste si vazivní ne. dohled a kázeňské opatření, které budeme muset bohužel vykonat. A bylo kvůli vám zabita mladá prostitutka. Vím, že to nikoho nezajímá, ale byla naší jedinou možností, jak se dostat k Richardu Estevezovi. Nábojnice, které byly nalezeny na tom parkovišti, mhm. jsou stejné jako ty, které se našly na Ne. kde zabili To je ako stará verzia. A majora Van de Žabra. To srovná je to skoro pripomína ako stará verzia, ale zlepšená. Poď Granny. Nedával si myslím, že by Richarda až do policie. Neviem, či sa mi dneska podá utiec, preto jedné som v živote nehral, takže preto 3 som hral Red Hawk, takže ideme na to. Môže si rukami robiť koľko chceš. To táto iba hovorím. Poď sem. Ne, nemal som chodiť. A viem aj toto urobiť, ne? No výborne, neviem. Neviem, či dostaneme 200 doberateľov do konca roka. Takže neviem, či dostaneme 200 doberateľov. Nemůžu vědět, co máte a nemáte. Tohle je vážná věc. Jestli tě pošlou za mříže, bude to kvůli tomu, aby předešli bezprecedentní... Ja som v Degič. Ja som zavodol, čo mám robiť v tejto hre. Už si představ ten skandál, jestli se to dostane do médií. Státní zástupce Chcete je ochotný přidat- tuto hodiť, keď z vás dojde. Dějte se spolu. Na mě. Zakúpte na Granny, poď sem. Von. Musím tě tedy požádat. Furt mi vypadne jazyk do huby. O případu nebudete samozřejmě nikdy s nikým mluvit. A my- Wow, rýchlo som prešiel. 10 000 eur ze- Granny je fakt zaujímavá. Mrzí mě to, Antoine. No výborne, Granny Legacy nie je nuda, ale tuto je áno. Jaj, rýchlo. Počkaj, niečo ma zahrízlo. Neviem, či viem aj urobiť pičty. Ja poznám pičty, dobre. Aby ste vedeli, takže... Proč se na to nevykašleš? Je to můj kámoš. Ja skúsim napísať Mr. Developerovi na môj mobil. To je táto predsa. Chápete asi? Pozdravuj se a dávej na sebe. Oh, shit. Oj môj. Dobre. Táto daj to troška ticho. Natáčam video na YouTube, táto rovno dá nahlas, takže musím troška kričať. Skúsim urobiť pičtu, ty. Můžu mluvit se šéfem. Chceš mluvit se šéfem? Jo. Já jsem šéf. Dělal jsem na Ne. Ty si fakt otrasná, Granny. Proč se nezeptáš? Nevidíš, že mám rád. Idem aj ja pomaly, ako Granny. Ne.
Kto je ten chlap vedle viny? Som robí pičredy, čo to bolo? To ako stará verzon. Ne? Neviem, kto to urobí. Toto je obraz. Prečo idem ako ona? Povedaj, ako idem ako ona. To je zvláštne. Kde urobila čo? Granny je predsa Granny, to je ľahké. Čo by som bol? Chlopík Granny? No čo? Holy moly. Genovka. Jo? Jaj! To sa Oleg. Tu našiel Katin player. O ne. Ty si fakt obrazná. Ty si fakt pita. Áno, Granny, ty si fakt pita. Jaký zlodej. Ne! Ty si fakt otrasná, Granny. A za vlakov. Opa. To je otrasná, Granny. Vám verím. Tak jsem na kolena. Deň 3. Zaujímavé. My už se známe. O deň 3. Mám tu niečo, takže dotyk, zobrazík dotyky. Tom som mal dotyky, ja to troška lezlo na nervy, aspoň už nemám konečne. Co chceš? Richarda Ester. Kdo je Ester? O shit, tohle čo? Ještě žije, nebo si ho taky zabil? Co to nele? To je fakt zaujímavá, sa z nich trasú vlasy, už mám dlhé vlasy ako ona. Co jsi s nima dělal, když po tobě už... Ako zajac, ako neviem čo. Proč si je zabil? Nikoho jsem nezabil. Netuším, kdo je ten tvůj Richard. A přestaň všechny se svýma historkami. Ty kaká stačia bola. O, už ma videla. Tá zaujímavá Granny. Vraj som videla, aj tak to viete urobiť. A. Pichni sa tak. Antoine Serta. Fakt? Ne! A vím, kde bydlíš. Ty si fakt obrusná, Granny. Zapomeň na to. Ja ťa môžem aj zabudnúť. Rozumíš? Ja mám na mobile nudnú hru. Ja som v živote túto hru nehral, takže neviem. Jaj! Ja som ťa videl, jak si ma zabila. Skúsim tak. To ma uvidí, ja už neviem, čo sa stane. Ona mala zavreté oči, vy ste to asi mohli vidieť. Ja som počul hru Granny Legacy, takže už som tu hru nehral. Ja čo neviem rozprávať, ale čo bolo dobre. Rýchlo.
To jest szkoda.